ama sain vaireng te o YouTube channel min thlir sak thrin tu te chipei kan han pu ka cheu voin hi August ni som pakhat sak ni le som ni pakhat ania voin hi an vaireng te le chevela ramria thilthleng sang te kan han tar lang thon ani ama sabira tan voin chama khanin Power and Electricity Department Minister Pu Arlal Zirle na chuan ramring nei khuate mason nan le ramri shula police duty te thom that nan bur che phanum se pui vi le vaireng te tloin police duty te le khotlang hroi tu te akoma pularin tlonga sailo deputy chief whip Pu H Lazirle na MLA pularin sangaral te serlui bel tu MLA le PNE department ho tu te antela pulal biak thanga DIG Northern Range pulal fakaral te SP le khotlang hroi tu te antel bukani pulal zirliana Power and Electricity Department Minister chuan July ni somni le paruk sang ni somni pakhata vaireng te ya thilthleng awanga Assam Police pasari lain nunna an chan chu poyati rualin he thilthleng hi Assam lam chau chu ani thule he tianga hmalakna omto lo tura adu thu asoya he thilthlen nuwa kan chak lak na ber National Highway 306 dangchata real trauma min shrek hlum thei beisaya an hmalak dan le lir thei tangkhang ten mi puikut an tor chungchang tar langin Pu Arlal Zirle na chuanin Assam CM Himanta Biswa Sharma chu mizo mi puile a chevel state ten a chezonga an hriat reng lo na turin omse adu thu asai pokani PNE Minister chuan ramria khomte ti mason chu Mizoram sarkarin angai poimo thu soin mason na mahruai ni turin kolpetha pek chuwa na changthlung zoka thuam that tum ani thu le mun then khata phei chuan nakal puitan ani thu asaya burche phai nuama leilet nei tu ten tangkai taka an man turin le police duty na a eng chit theina na malak na turin chief minister rohman nein 25 kVA transformer bun thuai tum ani thu asoya banphun na po kalpuitan ani to thu asoi minister chuan tun hnaya ramria thilthlenga chan thazok chang anga kanlan lai hi chapona na manglova ramri ven himkonga inpuat cha chunjom na na man apoimo thu asoya Mizoram police te huaisen na chu fakom ati thu le thamon thlak ati thu asoi bokani pula zirle na chuan ramri hnaya kho umte ramri veng him tura anin pek na chu ro pui ati thu asoya ramri hnai khua mason na chu ramri ven him na kong poimo tak ani angin Mizoram sarkar poina ngai poimo thu asoi bokani PNE minister hian burche pa police duty te tan chome leina tur cheng singli apea khotlang man turin min phalte kaltlangin PA system ahlan poka kolpetha thataka polu ani ma a eng chit leilok nan solar street light unit somni ape bokani seha puivi khotlang le police duty te chome man tur cheng sing thuma hlana seha puivi branch YMA ten athula pianga anman atan cheng sangruk ahlan ngala pularin sangaral te MLA chuan PA system ahlan ve bok ani pula zirle de hian vareng te joint VC ne na le vareng te police duty te na thula pianga an manatan cheng sing khat ve ahlan bok ani voin vek khadin vareng te joint village council hruai tu te le belei purlama an khotlang hruai tu te chuanin aitlanga molpui muna inbiak na hun an neya he huna hianin ramri chungchang soithei an ni lo thu an soi ve a chuti lai chuanin inkalpo na kong thazok om theinan heng khop ani te hianin ruahman nan siama an ruahman na siam te hi a hlotin ngei theinan theito pa in backup ton ni se ti in an soibok ani voilam khan social media WhatsApp chuanin silchar sanga chala sanga ewanga pumna le luak anom thu social media dara emi awang hian ni puite po kan chi aya group rang forward ania thudik ani le ni lo te zona tam tak ke mani ngei pon kan donga hemi chungchanga hian vaireng te o chuan hmalain he thil thlen na mun nian so hi vaireng te ania chumiang chuan hmalain doctor ma ve na chuan in vaireng te o hril danin he thil thleng hi nimin lama thil thleng to kha ania doctor ma ve na chuan a soidanin heng sanghai sol tu te hianin allergy an nei wang nia hriat thu asoya chutiaga mi puinol puitana hlom ani lo thu soya allergy nei lo se an nei suala he tengar sat nei an nei arin lo thu soya tin sanghai tu hi mi pali an ni thu soin chung sanghai mi pali jinga pathum te chu an kwate thalovin an lok bok ti asoya heti la hian ei ve tho
pakhat ero chuanin harsat na engma anei lo thu wareng te o hrila Dr. Marvin an wareng te o hril danin sanghai sual awanga kothalo le luak nei te hi Ignisa kumsom ni le pariat lalruat pui kumsom thum hemi te pani nu panin heipa ka hen an thian nu larin zuali kumsom thum panga fil veng te an nia heti la hian Ignisa le lalruat pui fanu lalruat feli kumsom hian he sanga hi ei ve thovin datna engma anei lo thu asoi pokani social media he tiang thu da chem chung changa hianin Dr. Marvin a chuanin hek sangha te hi ei hlom nia hre lo thu asoya sangha eya wanga he tianga satna tok te hi allergy an nei sa wang nia hre thu asoya mi puitan chi aina tur om lo ni in asoi bok lom thu soina lam in hoitiang voina wareng te police ten PND Minister Puarlal Zirlin an hena tranpuina an dun sang heng Buatsepa Mizoram Police Duty te tan cheng singli cheya puivi Mizoram Police Duty te tan cheng singthum wareng teya Mizoram Police Duty te tan cheng singkhat solar street light set som ni an ban chung changa hianin minister hena lom thu an soya heti la hianin voin khanin minister PND minister hian wareng te joint VC ko ta po cheng si khat ape kan ti to kha Kamia Khan wareng te joint VC point lom thu an soi tak me ani BL2 MLA Pularin Sangaral te chuanin Voin Khan State Veng VC ten an amo an lo thlen to Longhorn an dil chu apea hemia hian wareng te 4 VC point lom thu BL2 MLA chunga hian an soi bok ani wareng te YouTube channel milo thi sakthina wangin kan loma min la subscribe lo ni chuan khongai taka min lo subscribe zel turin kanin nge ne